no so akwada mu na obona oba wrebe ho abaka se wonya ne saso ana ne tipen so ana ne nyanku bi ana no ne yede oni ni esidia ya edi akon na so ka wo tia wo ba nka enye bukum banku anya ite powers o reference de mu odu o pa sa omo no mo ba kutu kwa kese ya wo manga na de ya emu nti sa wo tia wo ba enya kutu kubo o tia kwada na pese akwada no ebi heavy wella ye fa na me asem ye fa bible no sane o de ato bible no was standard I am fa so nye de entia de ya entia mofra Akwaba shonko eba too much GH everyday so nana ama owusa enimidi na sabre eye sema betodra ewo oman mu na mede ebesomu arosem kese esi ewo ye central region bia ye din ede ayuko ben kotokraba market wonunu na asem no ese eye Musa Lukman akola bema wedi 12 years with Johnny a friend papa and chain at say every story building at Wasumi and Sasso Abbey from Mati one car at Chelsea for as I say home. Now a bra a police for one Fikotokraba police station, one go PM or one year and Shemunum. A public relation officer or Central Region Police one no Sergeant Evans Isaac at a year. The reporter what they had to done it said around 5 a.m. and ran up and one call a free story building no honor say could a snow was new so was not the pint a bayak womo embra no medu on metal say a plano a free straw a story building a shift master to send tikra apa moja echano asia the one more busy beside and seminal emuno nintia umunya and said akulano papa owo no ene ne stepmother no won ne akulano ete ewoye flat no emu na awmachiri nia no te se papa na bo akulana obi nim de akulano ye ya enam suma ne papa ebo ne sa ti wo bu no opekon ye dwane e de age wonu ankasa ho efri obro no ewo enenam so e mani free dan no esro ebe hwe fo masa bei watwa nananom ewo ensedo na we na police force e de kan wo se de eja ene akwano stepmother no ya chiwo mu atese ye toto ma no esan se neighbors wo around no e kire mu se akwano nya de a de foforo de bia da re papa tini so bra no wo mo bro no ya na ne stepmother na report no e de ma papa na tese bro no e di so sa de tisi wo wudi a na hu be nya se papa no ye be bi se ne nu ensem na busa fo mi twa mu aba na de ka wo no media so mu the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura Mesa Sumamo Aquaba Shunku biem enete mi wo oye odi for science of peni e wa ha me no ebe hwehwe enkomo ede afa ensemi ehun na asafo da no eye covenant prayer chapel leading ede pastor Richard Obi Yewa odi for Aquaba so baba and then dem do for no I know of peni na bomamo I am going to say oba mate What's Tani City. Now, also from ye share a clay assem. I will some Casapana is who are some dear and if a dear bro sell, but it will be when I any JW. Now, a fire playing now so a weird and some are police for public relation officer, the better appointing say a year a bra, year bono, and much a bro. And no name so much if free to send papa nchen o free so be hwe from no ensem nya no hu ne se oba me dase bebre e ma too much GH hwe 14 phone na akwa ba bi oba ensem we die ensem bi a misusu se
se reporter ibiase nyina nsaka na o man ga na ye nsaka ya yidi ho abobo empa ne na ma na eti afidie so aye kasa mo se senior report no abede dwa no se eti sa pa dia na na hadwen bebre se papa wa nkasa wawuba na akwada no ene o maame ankasa ente demu wo papa yi o yere ene one ne te na se abofra na yeboni bi mpo a na se o bu no a ye kwa wo do bebre ayefa so a ye tia amofra efi se mofra ni bi aso de na sa na so de no so ankyere se itwasa odi aba esa akwada no opo na kodum pempen so se aborosan ya to aso miensa na abofra yi ebe mumini bi fi so a ba beto fom a abofra be hwe ne nkwade bisusu se ano den ewo nsimfo yi a abetodwa ewo eye kaswa na central region patem ho no ayiko hono nsem bi a hadwen ewo se apolisifo no omba hwe mo asem na ombe ebeka ni na ye hwe dada sitine mu se obi ene wo papate mostly no wo hu awo fo mo mare so omo onkwala na we eja na ma neja session na se we eja na ma ne na wo mo so ma bebe kire mo metra wa we mu no se wo mo eye nkwala no den ka kara betimi aka fa wo because wo tie mu ya wo mo abo wo surrounding neighbors no and so mo keka ene ne se papa no de bia wo bebe fie no na ne yere wo complain na work la no de ma adikiti akla no be bia ne ama no complain ne de ama eja na no ejina so no de ahwe akla no eti sai no na pese mu ye dada sitne mu wo mu cha omuma e de mo partners no mo so mo fa other partners a wo mu ma na ewo mu bi no die mpa na betima ka fa wo ye oba na da se bebre on se ntina bible se michi awaregu sane ma we nyina ye niema bia awariguo ana separation na de sa aniama we nyina eba me na oba ni hobi akofo oba foforo but me oba akofo oba foforo eba ba mu etwasa nka ni ye mu a wo oba no a wo abofra no wo sanka kwan bia so sanka abofra no ewo de ewo nche because obi be hwa wo ba ntisa ne wo a wa chem no awo no oba ye de oba ye no eninti epodo bia awofo no mo a na ma no mo a ye wo na eja akwada no jeje mu saa se one Mr. Father entena one Mr. Mother entena obi betimi aye stepmother and stepfather na wo akwada no ho adwen papa obi so wo a onya akwada no ho adwen papa si kiti because you bibia ebia oba sa obema no ana oba no o hwehwe so obehwehwe no nkwa ni yoyo no nkwa ni de a nkwada bia ka bia obeto mo obema no hu bia no ayo oba fofo ma bia no o se mu se sa amofra no mu nwi efihye ebi ase wo oba se o tete oba o kristo kwan so na obi foforo ba no me tete abofra no so o se ne o maame no ana papa no ede opa ede we ni ene wontu na be ede ebeba enti me hu ni se sa obi abatete oba dia ede edi ama won no eba sa emmoa ene na ma sa ne ma ne ba wo nyina yewede yehu ane de na ya ede yaso ti sa kwa no so de twasa nka awofo no ehu se bi gya ne ba mo obi dia onipa na mi gya ne ba dia ama no minnim no minim se bi ndo papa no me ne na ntana de awo ba mu ene okwa ware obi dia obi fufuro na nso so metime agya na ma no based on abia se na ne ba ma ne de try na dwe mpa ene akoma pa no de no wo sadia okofo ba fufuro na okofo no ono so betimi afa me ba na mi gya no sa ba ma ne nche se ne ya ne ba o bro betimi ahwe no a o ha ni we ni bi ayede se mi hu ni sa na senti sadia ebenya nka me ama wo no ka me amefa akona no nko na me nkotete na no oba na so a engo tete ne sa na wo pacha na meboa oba se nka wo hwemu a nka oba ena nka wo se nkwada ntete because oba de bia no
obekọ dwuma kra na sa abadaye honhom no sa emma wo bibibi o mumu a ne ba no pesa obetete abofra no in a way obeha abofra no in a way but the any ono na wo no de oba tema bi nshada ni o asa me na won dem wote ba de nti nka oba no anka ono oba ma no aseparate no akwada bo ma ka bi dem so senka akwada no nko oba no eho na oba ma no obi bi obetimi ade aye aboa oba na ma ne ba ne betimi ahwe no a onye so odi sika be ko kwan school nyama ne ma bi obetimi aya abofa no be de beto no na oda so wo o ma me de ya enchi na se ebe mu se aplane mambe we film na enunti jana ko ya wo fo ba ko aka no ye de ne ko man no so ko fa yire no so hono no be ka ne sini aba ne de nka boni bia ne de eni ho se ane abofra no ma me ankasa nkasa papa no ne wo ye na de afiri ane bia papa na ba ro ba afufo na okonya ba afufo ana ko bi ko ne kwa akoma be ma ne de ya e ma me si ne ehun se o de akwara no onipa nko betimi ahye no so no oni ho nti nka odene man stepmother na de nnatara nko ba nka ho de mfumuso bi anye de eni ho ne mo stepmother no anana no a sa abofo na be abetena wo nchen no o na so hu se o se hu se wo ya obi de yi a oba ana wo so de ye de eyiye nti akwada ne ma nya firi mu jankaba wisiaba sankofo no de nka tetu mu ya nka enhira pa nti nka ho ne de nka mfumuso bi anhye da ne de eni ho nti wa ye de akwada bi aba ne na wu na jabu ne setete no ana ba ku mpa de afurumu na ka ba ku ne bi awawe nti when opportunity any sa abofa ne de ete a nka ne sa akwada ne ete na yi a nka ye mfumuso bi ba o so ye doso ne hu mfumuso okra sa akwada no aye de wakwabete ansa na ye wo punishment bi a etimi di aye de na to ba ye akula mati wase pa punishment no as na yes ye be twa akula so na so boni be ya ku na homachi ene ye bu akula ahomachi aye bu nkwala eno na momo o ma so de na eyira na ase de oba ebro e ma akwada ansa chi anadwe oh de tell me ka homachi de ni because me kai pa mi so no na na me ta ye mbi ahomachi obeka so bebo ade asa na wo ba be de obeka to bebo ti wo de nia wo trim se wa ya e bebo at any time ti na fa wa na se de de ya be che no no ni aso bro na no se wa da so le ti na no ebo a sa homachi bo na ye de bu nkwala no ebo mo ma so de ebe fia na oba me da se be pre ahomachi na o ma adapt sa strategy ni de wo adapt sa strategy ni because onimi sa de eche a wo hwe abesa adwane what am I say se wo ya bone no asodi unu so aye bone bebo udane uko dia bra wo ba aye no wa bre odidi akoda wo ma me na dwen se ya bi kra onya besa aye do se adwane ntini obama okete ana mpa bi no aye wa da so to anya firi ho so na namu no obetimi afa so ye de otea nti sa ahomachi bone de aye strategy a ye fa so bi nya akwada na de ye de etea no tell do nka sentia eye o oba me de e ho de se o tia bofra no sa kwan no so a sa awa no sa edon ko sa don no mu ne dia ho ne de me mi feel se e kwan ama me no so ba fa so obenya wo akwada no na wa tia wo eno no na mu no yan hwa entia na o de tia wo no eniama o de ye de o di ewuram okay niama o de ewuram niama o di ku akwan mu okay entia na o tia wo sei e ya homachi wo but o tia wo sei ene de o no akodu bone ana ama me no so otea nti kwa ba fa so be ni obetea no hours o ba fa so be ni obetea no ende wo ma ni dia ya etiri because e bi on timi no ntumi ka data but wo wa beta no sa ta mo no so be de obenya nti no fa sa bre no otea wa ene dia me ni problem bi a wo sa hours no o de de o de etea ba problem a me nya wo kwa fa so de etea no me nya wo no se kwa be no fa so a wo de etwi wanim ana o de etia sa kwan no ana se eho etwachema betimi aka se ekwan we die eni kwa se kama me fa so ye de etia de ya akwada no ti se de akwada de a ehu ahomachi nkwa no fa na ye de etia no ana nam so ama owu aye de aba na che se bia na ekwan
wotea no na bia nya de ya enya kwanpa awofo bu no so akwada mu na obo na oba wurebe ho abaka se wonya ne saso ana ne tipen so ana ne nyanku bi ana ono ne ye de oni ni esi de ya edi akon na so ka wotea wo ba nka enye bukum banku anya ite powers o reference de mu odu o pa sa omo no mo ba kutu kwa kese ya wo manga na de ya emu nti sa wotea wo ba enya kutu kubo wotea kwada na opese akwada no ebi heavy wella ye fa na me asem ye fa bible no sane odi ato bible no was standard ayen fa so nye de entia de ya entia mofra onfa sa standard no onfa nyame asem onfa de to ba no antero yakopon de ya akwan so a bibia be french be babia no wo ba no ana onipa a wote abofra no a bbc ye no ona ye be hwehwe sa mfumso na ye de o ye di ensam ebe we no na se se di esinti wo ba ye boni a entia na ana say enfa aba so we di aba na eba mu so wo bro no ena de eye oye ni ya ba kle da ne free papa je na akla bi asu ebo obi a ye na je to ebo ne ba ehu ba akla ne mu enti se ehu ba akla ne de na ebe nam so ma akla na edi ne ho boni a enti enya ya na mame me nyai okay if you say Hebrews e ka kire yen say mame bay ana papa bay ena wawo ne ba na won tete no ontiano ama me behave well to said the papa na ankasa epe o say mame ana papa a wo ba na wantete akwada no o say wantete akwada no efrise osusu se sa akwada no eye illegitimate child eti esunsanso a e wo se our failure say betete mofra no na eba tia mofra no means say na te sa akwada no nya wo na wo no bible na kan so sana Hebrews nye de that means onankopon ade asede bi ato sa abofra edum pempenso bi a na abofra na nyese mark na twasa oba na ofa odi akwada na ba wiase no twasa wo ye de o tia no na tia na wo ye de o tia no yo kwan a wo so ofa so tia no wan tia no so a na wan chene nya onye so a na akwara no go we woda ye be ka se wo ba no ana ma me no ana wo fo na wo de nkwa na da ba wiase no wo na me de ya ma me pa wo tete wo nkwa na de ya enti oba men ka se enti ya tia we amana ko yese enti mmofra awofo enya nkwada no mo entia na da bi tia no but fa o kan paso na tia no fa na me akwan so na tia se ne be ya ofofo bi nya nchen a oba hu se no akwada we na wofo afa no atia no eti se no so no koye bia me so so ye be de ye be tia no na emomo entia ne nkoya sa de ye tia akwada na no ye de na okwa ye de okwa ko eba sa o tia ne de ne nso so wasa nso ama okara bi a nka o tia ni a nko betime na adwen hyakira no no nso ebiase aso enya no so mfaso no o ma sa mfaso de a nke benya no akwara nso no o ma na de o ma na hwe wiase de ya enyina na wo awofo no nso so no nso wa hwe de ya wade pa de ya wade pa bi ani nti no entetea se ya tia nkwada de eye bible na spell it out how a enya de tete de ya de temu fra e betimi de aba ya de atete de ya abofra but eni kwa se aburu su bi se betwa akwada no ana beja abofra no kra de na odi for the abedri de ye dis no for final words to na first mashefo aba mi da se bebre de na ka kire ebiase na etifo awofo a nkwada te won nchen a enya ona nkasa ene wo won se amofra no afom a na mo tia wo mo a men kasa enya oba no eni nti o ya abofra no ayakayaka bia because of enya na wo chemo no ewo no o ya obi de yi a ana wo nsoso o de ebe nti mo nyina yenya akoma pa awo mofra a enya ya nkasa ene echemo wo mo eye de ewo wo mo na dabi no o tia abofra no titi ni yi a chena bi no abofra no so na me peja no dum pempenso bi a na won so abeyo odi no ohia mmoa abofra no so ono so atimi ayede abo
ebushia for Pastor Richard Obri yebo enede wakasa bebre efuto so ewo nensem emusa so na mpese won so adwentre efa nkoma ye twetwe wase no wodi beba na wodi beto too much GH comment section honom na biem so no follow ye IG page at too much GH_. Ene yaka na ye de ni bedi ensem no echi police before ye hwehwemu de be pie fum abadia se de taichire ema akulei etimi dwane efin papa ebra wo bo no ewo ema tese sade wato nananom ewo nsia no ye de best mo ahwefo eni etefo ni ntimo subscribe ya midi adina na ama oguso na me ya doma ye besan edi enhwemu bi makra mo fitiani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe